Biz bir vaqtna şulay turabız iptaşım bilan, Makka bilan. Ol aytayman, sen aytasan, oğlunun yartısı tuğan deb aytib aytasan. Niçe tuğan deydi? Men anlamayım deydi. O başka oğlunun köşesi bulgaç. Aytam şulay yerer olaysa çıkıp gittim oramga. Soraşam, ol qarşı kelmedi. Şol tekle Allah'ın rahmeti, eybesin turmuş iptaşım. Şundan avulda bitti, olu kişilerden soraştım. Ondan gittim rayon boyunca, başka avullarga yürüdüm. Koypanyaklarına, Gali Şıkırı'nın tuğan avuluna. Ne için degende men şuna qarası kildi, Gali Şıkırı'nınki menin ani yağından tuğanımdı. Ondan barıp barladım. Şundan uzaktan barıp Ufadan arxivni dandiler alıp qaytdım endi. Dandiler, mana 1859-yilga ham shulay 1917-yilga. 1859-yilga bulay gana aytmayman, kisakkina moytaq kishi bo'lganda. Avlımızda 2 masjid bo'lgan, bir madrasa bo'lgan, dinni kishi bo'lgan, yaxshi kishilar. Anlı kişiler, bilimli kişiler bulgarında. Şundan ol mağlumatlarını elgide boyağı şu kişiden soraşıp şundan bir Mulla Muhammed isimli bir babayımız bulgarında. Bu bizning avulniki. Ana şu ol yazıp kaldırgan, Arapçada yazgan, ol Boshqirchada yazdırgan ne teşkil telalar bir. Ana şunday narsa iştihanaklardan alıp şulay yazdırganda. Avulumuzda 5 nesil jebe barında. Mana eng birinchi Shumishlar, munda Shumishlardan Qo'ypan yağından Kenjay Qort degan kelgan kishi ovushi munda. Shundan so'ng ol kelib etilgan nechikdir ana shulay o'lib qolib eti qaytib bitgan, 2 eti bo'lgan kishilar olib kelib Qo'ypan naslini olib kelib ana shulay urinishganlar. Anam qabrin mana ulug' kishilardan eshituvi bo'yicha shu mana Toshqo'toq deb atalaydi. Tog' bilan ana tiyaqda ziyorat yog'inda qo'l ishini jiyilgan bo'lgan. Ana shunday legenda dürüstmiken, yokmiken ansı toşuna etelmeyen. Bu oğullarniki söylemi boyunca şulay isbatlayız indi. Oğan ninde zıqlar? Şundan eng birinchi ana shu Kenjaylar kelgan, rahmatullahlar, Shumish zot, arul tugul, zot, prosta naslini. Shundan so'ng Yog'loboylar kelgan. Yog'loboylar, ul Xangildinlar, nelar şu Buxara falan ya O'zbekiston Sirik Niyoziy yağına kelgan kishilarning. Shundan No'g'aylar bor tag'in. No'g'aylar da bor, mo'taqqina. Shuna qora takalar bor. Shundan tag'in qora takalar 5 nasllar. Shumishlar, No'g'aylar, Yog'loboylar, qora takalar. Bir sel Karala, unutup gittim inşallah. Qo'ypan. Kenjay. Kenjay o meniki o. Bu Shumishlar. Niye Shumishlar deb aytilgan? Ilk bit yol bo'lgan. Yer uchun sug'ishgandan o'tganlar. Shul vaqtda agarda yol kelayotgan Shumishlar olib chiqib, shok getirganlar. Shundan tagi dushmanlar qo'rqib ketganlar. Ana shuning uchun Shumishlar deb aytiladi. Yog'loboylar bek tarixini bek aytib bitirolmayman. Yog'lobay degan so'z balki sholuq yog'. Shundan Yog'loboylar zotida Salovat Yo'layevda sug'ishgan kishi bor. Nuriman ismli. Aning o'g'li bilan İdris. Hozir Nurimanni bek qayir sotalar,
Патшаға қаршы соғышқансың, еткенсің деп, салават біле соғыша бергенсің деп, салават яуында деп. Шунан олар Идриске жей бермей интіктіргендер, шулай қиыр сатқандарында. Шунан біздің ауылдан үсіп шығайынды, төбен қалтау, фәнге ауылы, иске шәрдек, яңы шәрдек, шуна біләшке кеткендер тағын көшіп. Шунсы қызықлы, шәрдек ауылына 1890 жылына бізден 30 ғайлә көші. Ана ұрыс песері келейінді. Ұрыс песері шума келе, ол жерлер өлі бойынша іш алып барған болайынды. Ұрысқа жер алырға енді. Башқұрт жерлерін тартып, анда алырға болмақшы болған арыңды. Шундан башырақ болған дәрінгі көрәсін біздің ауыл кішілері. Метауға ішіріп дегені песерді есірткендер де шул түнні 30 ғайлә анда бүтін затлар барайынды. Барсын анда бара. Шөліншілер де, олы ғайлар да, ора текелер де. Әне шулай кіріп 30 ғайлә балалары семья білән урманға көшелер. Урысларға жер бермес үшін. Әне шундай. Ол тарихи шығанақтар, ол жазылған, дұрыс барысы да бар таңдылар. Шунан тағын нәрсеймін. Ауылыз матур жерге ұрышқанында, ұрайшылар болған, қуызда ойлағандар. Мен өзі әне мәрхім өретіп бойынша, өзіме сарын қуыз бар, ортатай менің құрайда ойнаған, құрай үсәмінде тау артындағына урманлар матыр, айрылар барында, барысы да бар. Менде көйлер көйлеген? Озын көйлер ойнаған. Мен аны қортыттайыны білмеймін, ол 44-ші жылына дүния қойған, өлген. Әне мәрхім шулай дейінді. Озын көйлер жерлайтыр дейінді. Әне мәрхім. Бек мұңлы кіші менің иттәжім көріп. Дейім оланда біз қора тағын ұрығына керәбіз. Бақты иғары қазірет бек ол елден алып барайынды. Барысында ол қалдың яшырай. Енді біз қортаябыз. Шындай. Таулылар дейсің мәлі? Таулылар нәсілі ме? Таулылар нәсілі бар айы. Таулылар нәсілі көп түгіл әз ең көбісі шөмішілер, шыннан ноғайлар бар. Әне шындай қалар тағын. Мына хәзір өтінде шындай әбеткіне соңғы 10 жыл арасында ару әрекеті барлыққа келді бітінде, дүния қала барып етті бітінде, көн яқта ол көптен бара бітінде, тоқталмайын еді бітінде. Хәзір ошу әрекетке сіздің қарашағыз нешек? Біз ихлас көңіліміз білән шул тикле биреләбез, біз яратабыз, біз өзіміз Башқұртстанда туғанбыз. Біз ана лайықлы кіші дейіп шутлайбыз өзімізні. Не үшін дегенде, ол тіл болса милләт біте. Тіліні бітіреге ярамай. Шуның үшін шуны әйтәсе келейінді, бұл фарсаттан файдаланып, нешік кеме болса да өзіміздің тілімізді соқлай қойды. Амына 25 апрельда не өтті бітінде өзді диктант Башқұрт тілі бойынша сіз қатнаштығыз ма? Біз қатнаштық иттәшілен ikimizde. Әнінде диалект ташауанығыз ма? Міне, нешік дейіп етейім енді. Шол диалект бойынша енді, біздің местный диалект. Қайсы татар дейіп. Ол татар дейіп әйтеулері дұрыс түгіл. Ол бір поколенияда уже милләтні юққа шығарыға бұла. Шундай қауыфлы уақыт. Әлік бит міне бізге Уфаға йөрүгә техника әлі соңғы йылларда ғана менен ничә генә йыллар күпмәгән вакыт эчендә юллар төзелде, Аллаһка шөкер бигәйбәт. Менә Ради хәбир нигә Ради Фарит улына бик зур итәбез менә яңалыклар кертә. Шундай
millet için tırışalar. Тоже ne? Mene anardan oldan mene hatır prezidentimiz Хамитов, Рахимов. Рахимов büyük şul tikli yardımlaştı ol. Şunun için mene aytası kelende milletni bitirge yazılmasın. Xudo ko'rsatmasin, ishikina bo'lsa ham millatimizni saqlab qolaylik. Ol biz saqlamasak millatni, ol bitadi. Har mana qaysi ovulga borasan, qo'shiqda urusha so'rashib yurilar, bolalar mana. Ana shunisi qizg'anish. Olay bo'lmasin deb aytaman. Mana ko'nglimdan aytaman. Bo'lmasin. Boshqirt tili bo'lsin, saqlaylik bizani. Rahmat bek so'zlarlar keluvimizga tarix bilan qiziqsanalar. Qo'yan kelgan etgan bilan asosan mana shajara ne bo'yicha ketdingdi. Shajara bo'lmasa mana shuki san'at yoqim ketariyo o'sha aytdim. Aman mana vaqtiga rayintaydi butun yerda o'sha rayonlarda arxlar eksirdir. Ana shunday. Ol mana Olapışlar ulavit tarixchilar bitib bora. Shuna yanartov kerak. Nishikina bo'lsa. Bizning tilak shu. Bitmasin. O'stirga kerak, yanartirga kerak, bilmaganlarni o'rgatirga kerak, o'qitirga kerak, boshqa tilni ko'proq kiritirga kerak maktablarga. Ol sadiklarda bo'lsin, butun yerda bo'lsin til. Til bilsa yaşayız Allah'a şükür, Allah bilsa. Yine başkırt, barısı da başkırtkına bilsa bir keybet bular edersin. Hazır yine türlü millet vakilleri kile başlar. Ama bilsin o. Allah bilen de birleşip yaşayız. Bilsin. Nindi milleti bilsa da Allah'a şükür yaşayız. Bilsinler. O köpmü şeşke türlü bula bölmeler, şişkeler, türlü, ne matır güzel. O bir güne türlü bilse ol, yemek yapılma, ne yapılmayı. Dolsun. Allah'a şükür.